Kaixo. Hola. Zenem. Wabe bau. Merci Nanun. Hola. Ouais, ça va? Kaixo. Salut. Hola. Ciao. Chacho, ¿qué pasó? Bonjour. Welcome. Salut. مرحبا. آداب. نانغادف. Yaram. بعيشة بقى. ثانجي. صباح الخير. Azul. كيف حالكم؟ Buna. Zer moduz? Ni aurdun. Eta zu? Aurdun? اس بركاتو أردوري. Ai ama. Ibarran eguzkitxo, eta oinatin Ba hemen euria ari du. Eta zuek orberoa? Hemen eskoreatza epel egiten du. Jo, mendira joateko. Eguraldi aparta. Joango gara mendira. Mendira, gorbeiara. Obi txurrokara paskatzera. Eta zer bazkalduko duzue? Ogia eta Gazta. Taina. Oiazkoa batapekin? arraina patatarekin. eta edateko Tea. Eta zer ikusi duzue paseoan? Baserria eta txabola. Zuaitzak. Loreak. Ze koloretako loreak? Gorilla, la rosa. Horia, berdea, morea. Edozein kolore. Guazen beste herritakoak ezagutzera. Haupa, gu arrasatekoa gara. Kaixo, ni zuadu naiz, Saharakoa naiz, eta arrasate bizi naiz. Kaixo, ni Aixetu naiz, Sahara uka naiz, eta arrasate bizi naiz. Ni Hnata naiz, Sahara kua naiz, eta arrasati bizi naiz. Hola, ni Neitu naiz, arrasate akoa. Kaixo, ni Janina naiz, Perukoak eta arrasate bizi naiz. Kaixo, ni Mamia naiz, Saharakoa naiz, arrasati bizi naiz. Kaixo, ni Giha naiz, Sahara kua naiz, eta arrasate bizi naiz. Kaixo, ni Jasone naiz, arrasatekoa naiz eta arrasaten bizi naiz. Eta nire hitz gustokoena, bihotza, bi hotza. Uhibbukum maitasuna. Alhurriya askatasuna. أنا مناضلة بروكا لاري. نحن جماعة الكراكين. Arrasate es muy bonito. Arrasate polita da. النصر باكيا. الاستقلال independencia. Auzokon aniztasunean. Nik auzoko noizbehinka parte hartzen dut, kanpoko jendia herrira amoldatzen laguntzeko. Oso roi hona dau, jentien artean, uste dut benetan, bakoitza datorrela leku desberdinetatik eta hori gartzen dela, eta politia da sortzen den giru oso ondo pasa egiten du. Saio batzutan egon ginen hor lantzen zenbakiak eta hola, eta gero jain geben bingo bat beste herri batzutako partaidekin batera sari eta guzti, 50 euroko sari eta guzti. Orduan zan olako bideodei horietako batekin, ez dakit eta piku pertsona edo, eta bueno, zan bai kolorea eta zenbakia lantzen zen, eta
Pues hor, bakoitza bere etxean, bere tablatxoekin ordenagailuan, baina aldi berian divertido izan zen. Zergatik hasi zinen auzoko? Porque quiero vivir en euskera. Ondo. Eta zu, zergatik? Nire senarra euskaldun peto-petoa da. Baina, bueno, igual de esta manera nos entenderemos mejor. Hainbeste maite deten nire hizkuntza partekatzeko aukera emateite bai, eta netzako aberastasun badana besteekin partekatzeko aukeroi importantea da. Auzokon parte hartzen, ezagutu dute auzoko jende asko, ezagutu ditut pixka bat, beren hizkuntzak eta beren kulturak, eta guk euskara pixka bat ere erakutsi diegu, eta hainbat ekintza ere egin izan ditugu, txangoak eta ekintza osagarriak eta bar, eta oso interesgarria alde horretatik. بغيت نتعلم الأوشكيرة باش نقدر نهضر مع الناس ديال الباسك ونقدر نعاون الولد ديالي في الأعمال ديالو ديال المدرسة، وعجبني بزاف الأوسوكو وتعلمت منه بزاف ديال الحوايج اللي عاونوني في الخدمة ديالي ومع الابن ديالي، وكنشجع كاع الناس اللي ما كتعرفش الأوشكيرة أنها تقيد في الأوشكيرة. وشكرا. Oñatin bertan, bidaiatu barik, bidaiatzeko aukera hori eukitzea, ez? Niretzat hori da politena. Kanpotik etorri dan jente asko kriston aberastasuna eta dakona bestela askotan ez du izautu behiten, eta da oso aberatza auzoko bitartez aukera eukitzen ere ustez, eta oso ona polita. Muchas veces se opina en la calle de todos los emigrantes y opinamos sin saber la mayoría de las veces, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante conocerles, saber su problemática y si podemos ayudarles, pues ahí está nuestra labor. Eta zu, animatzen zara? ¿Y tú, te animas? Oetan bugaret. Bai, animatu, bai. مرحبا بكم. ¿Y vos te animás? واش تزعم انت تقيد في المدرسة ديال الأوشكيرة؟ ولا رينا دو كوكو